Memo akwa baby Adom TV Badwam Jumedi eso yeda se papa se fidie no da hani free ha na de yebe no so hu hia pa ye wo afofie da ne moje wa home na hwe da mpa ne mu nsore mrahye o chenya mbo de by this time there I'm hoping say na am kwan so kwa adwuma kina ye kwa adwuma o ye ko school so you know one end the week still in the holiday mood but na de je wa home man why say de me kan no pa no me ma ne ntina fie ne na experience nkura no kakra ankura no nam wofu no so mobro so na ka bi stop mana bre release man kakra munye ebi ye ba ebi mo adwuma nti o mu ni time ti na de so also be pie kura anka ne family no nko a na hwese de ti na sa wanya ne sasa na o manyi afi bibia na ye momi nko a ba mema no so bo mo hu modern yeah na opportunity ne base ya mama nkura no so feel what I say na mi sha so be ne sa and 1st April ti on do on birthday na nyina ya wish mo happy birthday everybody nshira mo na onya mo kese kuzi se mo ye kese ye de beba bra esemu na ena ya benadai na wani tu ya se Faith Homeopathic clinic for ba ene ebedi nkomo Mr. Oyentie o de bia me ka kire mo se wo tuni na wafidie no kwada ba bi e ka apomodene a ya mentuni off ya gina ho na tie o de tie bi keke fatu kotodwem da chimbi e bia na nya wo bia na onyonku bi na wa na no me hu se afia ne a doctor fo yi ka sa asem we yo ohun eno nko akra ye enough wa save obi nti menyi free ha sana nyom no ye ode me a me hu enyi free ha ye nche na mo bohu se sa sima kakra ya wunya ye nso watie bibi e de bobra enne holiday e de tie bi nso ya na weekday no pentem to ntantie Faith enne opportunity ni adofo papa bi memo akwa be na bibi aboko osofo swag ni ye different enne de different osofo swag ni ye different kaka osofo jana na situ holiday mood sabi abitimi hu eno ano no fama ye start there bi na doctor kwakubo ate nso ho ye de me ho ye na Dr. Faith nso ho ye na me ho ye de nyamiase Stefia wa also is sweet nyame Adom medase sound de bia sa nyame ene me adi ni ye too much run a birth month ayo china protect the whole month ni ya me bia mo but ochina ni d-day no nyame ya de nyame shira ye ma happy birthday amen nyame o shira o ma shira no eno so sinse amen ahun fe ni de ye ma ne fa bi ka ho afro me na kese e de ahun fe ni de ye ma ne fa bi ka ho sika ni mo na open do ene kwa tente ba ahun fe ni de odi bi ka ho a ebe biri money so ene munyina ye na do ade vale de soso madam wasepa den sempa wakabi so madam wase madam Roma yentie Faith Homeopathic clinic sister Fia nyame shira na yenchia wahwefo a eja ohwe Adom TV na no pay na eye manage se beginning no kan se enna yenkwa adwuma na wo se obi anya adaje na otie apomuden ho nsem holiday na wo se enka emu bebre wo ho no mo they should take the advantage na otumi ko ayaresabia ekohwehwe ne mu ehwe nipadua no niema ekoso nipadua mu Stefia there are so many things na ekoso we nipadua ni mu a se yentu ho anamo anko ayaresabia ya na yentai ana holiday no so no eboa ye ma yutumi rest ma nipadua no etumi enya ahoden foforo eno na Faith Homeopathic clinic a oba ho no mo a saa niema we nyina we make sure say ye be kire because ye wo basic things bi wo nipa ehia ma nipadua no je di kan eye enna se de na me ka ho asem no ye nya holiday obi wo a onfa rest o sande tete sabio ba ne beach ni ade but that time we ye the amount say because of say what you so this ni nyina ade aye adwuma na obre ni ade nti fa rest and na ho hia ma ni pedasene because say wo da eboa ema adwen no etumi refresh obda eboa ema ni pedua na kwa no etumi eye na adwuma se de e wo se eye nti no wanya that time no emfa nko chinchine fada
na afei bra fit homeopathic clinic na bra na yenye nipadua no mu hwehwemu na yemmoa wo enhwe niema ekoso wo nipadua no na yemmoa na se ohaw bi ba yatumi asia no kwan atumi ade ama ene no yepese yeka bibi kakra efa sciatica ana yare efre ne sciatica yeka se sciatica eye pain sister fe eye very unbearable se obi ka se o sciatic pain a na ogina ho no mo a wanhwe ya obeka se bia odi ago very severe pain ene se ye wo intini bi wo yisisi ni mo ye friend sciatic nerve na santini no sabio enfram moja mfam nsuo mfam de fam aya atenka eye sensation nipa se obenya watenka no eye sa nerves na ma wonya sa atenka no na ewu millions of them ewu nipadua nim because nipadua no akwa ne bibia enya etinka bia na eye sa nerves na connect to the brain na ema wonya sa atenka no na sa sciatic nerves ye wo yisisi achi no niam bebre tumi ekoka no na entumi nya na dwuma se de wo se ye na egenerate pain de di kan no ye wonyare awodo a etumi set nerves no ema sa dwuma di a endi no entumi ndi na edi sa pain ni ba obi wo diabetes a otumi nya problem with the nerves ye fre bi diabetic neuropathy eno no tumi ese wo nerves no eno nso tumi kofa pains etumi edeba nipadua num afei obi wo ho no mo a ye owo degenerative disc no ye o spine no ye wo in between the bones no ye wo disc bi wo mo a eno ne cushion bones no said ye be ya wo tu america ana wo tie sini ade a dompe no ntumi ensi dompe no so eni tini sa disc we no etumi wewe ana se ebi wo ho no mo a etumi shift efri nidibre na ebasa na etumi komia sa nerves ya ye ka ho asemi eno so ebasa etumi di sa severe pain etumi de brel obi wa obesity obi wa kese amru so bebrebe o ye kese amru so bebe eno so tumi exert pressure ewo sciatic nerves so ema eno so tumi de sa severe pain etumi ede eba obi wa the nature of the work na dwuma o ye ebia wo tenase bebre o tenase bebre nso eno so tumi affect o nerve ye friend sciatic nerves na later etumi de sa pains etumi de ba no obi beka se ebe de na mehu se we pains ya me komi eye sciatica ana eye me sciatic nerves ana ekoso sa because arthritis nso etumi de severe pain etumi de ba your waist honomo na sciatic pain no one thing is eye na unya piercing to say the empanie bi ewo waist no emu no afei nso no etumi de burning sensation to me de ba tubo nso bi wo ani sisi no ose emu hyehye no se de sebe yehwie mokobi agumu no afei ne to ase no etwetwe no afei basa na ase de sebe ye de mpane bi ewo ne waist no mo eno na wanhwe yi ana sebe obi aka se ya to nadu na ode ne nam adunsifo so ana asofo so na ope ayaresa na mom ni nyina no sciatic nerves no etumi de sa oha we ba na fit homeopathic clinic nyame adom sa sciatic problem yi enkrofo bebre na dia ba enne odi ho adanse ye ma me ba kwa last time na me kan ansem ono de ama wachia because of pains in no ono oba na ne sisi ne hwa na ohwa but by the grace of God oba ye hono mo no yetumi aboa no ama sa pains we nyina no yetumi ama no afrimo enye se oba ehwehwemu ne nkoa ana nro nkoa na yede ma ye wo other therapies ya yede wo famu a ye boa esiesie sa nerves ya ede sa pains ba oba ye wo massage machine a yede align se spine na ebia atumi a shift ya align spine no se de be ya entumi compressing nerves na ewo ho no mo no ye wo other machines so a oba yetumi de hwe se ebeboa masa Dixie bi na awewe a etumi rejuvenating Dixie no na aboa masa pains na ekoso no nyina afiri ho no mo enu ntia no pay se wo hwe yen ya na se wo sa severe pain na fit homeopathic clinic se me enkachi bomodi aso obetu anamo na waba ya so ye ho no mo na ode sa problem na ba na ye moa na sa wo how ye severe waist pain ni ade a enu ntina ama ukwa adwuma wontumi ntina ase obi wo na nte kakra bi e wo se otena ase obi wo nso ogina wo kakra bi na emu ne hyehye no ni nyina no ode ba ya so ye wa ye beboa na yetumi atu ase kankam ho na onto aso wo ho numbers no na location na fe numbers 0540 710 940 0540 710
940. And also be with me at 0244 58 38 59. 0244 58 38 59. And cry was Santa Maria, Abuya Junction Honoma, Kumasin so Oba I never could be 18 Honoma. Now call Dr. Boatia Joshua, or tap one day. And Naji police station Chenwa. Yeah, sure, no near say a ball by at the same time. O Koforia Colandry Managers Road or Poly Junction. Na Bogosofo Yanko Old Asida. I will boga Bronsano. Now, said the dog Edika Cano, Nipediano. Nerves, it's made up of so many nerves. And nerves, the brain, everyone in Yuma Hodua, Your 36 nerve endings, we away Nipediama. And then Yaminian Semono. Yaria a bedi Pedrienma, indications, And our nerves, and so no, and then a many panel. Oh, Yaria, what pain. It is a fat, a quite bit to say liver. There were few nerve endings. And until a liver no obey a silent killer because the few nerve endings in say pain, a bema, and time shows symptoms be aha. Now, some nerve not dog a board near sciatic nerve, a very important nerve because never or more feelings, more theatre in Canada. Don't say, and saying, oh, my phone, papa phone, being a miniature in Canada, they are in a major contributing factor. And until says hard nerves in the Bay Edgeman, here, a B sans send sensory informations, and in Yoma be brave and a. And until Saudi any being a problem. I just say, a bay affect what tinker, just a feeling when you want permanent, Yoma be brave. And I be baby no, but be so sensitive to that particular pain, not other pain crowd, baby cry, I drink cry and costume. And until Oba homeopathy, Sandra Marina, Tina. Homeopathy is the best options when it comes to dealing with these nerve problems, And until faith homeopathic clinic, Oba, ye war aquania sa, ye faso, and they treat our conditions, Apart from medications, now a herba, Ayurveda, any other conventional medication, depending on a particular need, ye war physio, any massage. Oh, Juma. Now, acupuncture no dear, not just a dutra mukura. So, acupuncture science, a powerful idea, Yankopunyan semuno. Yet, through that, activity major cells be a then the pediana picking her up, now, or yen Juma. And until you say, bra, holiday ready. One of the things, apart from so, no, maybe diagram or maybe a fuso agro. Fabra faith homeopathy. Now, be a wabba to watch, bra, take advantage. Oh, one said, Kayade, fish screen in the baby and bra, but a neck holidays in the hunting, yet I did not come home. To make me take advantage now, swab a chef with the enemy. Now, yes, can't say nerve endings now, because if you be a wire, fuse and the check is electricity in the fort, and that's a fault to me. Tinaminian some no nerves, I woman, no sooner am I who be and I hear what dear. You're ready in clinical stage, that's what nerves need. You're feeding to be detected. Into detective, you require a duany dekeke. Oh, non pharmacological treatment, no. It's be a good idea anyway. Dakakra, Joa home said, now we can't cast a holiday and find your home. No, now your church or few things to be a better. Now, what all? And I'm more musua dunum no. More choice, a faith homeopathic clinic. One no more drama, unya results are bra. Now you use other approaches. Now you fan sorry, Omokabia. The number no 0540 710 940. 0540 710 940. And now says 0244 58 38 59. It was Santa Maria here, Abuya Junction. My brother prayer, the free screening, you know the state of your health. I'm sure. That's it. Faith Homeopathic Clinic. Now, what's a Dr. Reverend Kankambwedu and Dr. Kokubwate. Now, take one more and canon to be a short was she had. It is sad the Eki Siatake war problem Nubia in terms of a free screening, so take advantage, you no pay. Offer numbers no wako ya odi free. Ma omuntna sema me kakra na me fa me birthday fo yi emfem. Ene yadofo yi di wo no mo awoda. Happy birthday nkoma ejewa Angelina Chei. Happy birthday ejewa Angelina Chei. Nene so de enye Angelina Chei ejewa na se be. Nyame hira ona da so bapa. Nyame nya okese. No ma sunfra dumu kwa dumu. Hira no musoma.
Happy birthday, Angelina. Shei Ejiwa. Yamishra Papa. Happy birthday, Nkoma Rich Nick. Rich Nick. Happy birthday, Rich Nick. Erade nyo kesi eni nega ne cap na ehye no onye small. Erade nti na ni mu nkyerɛ. Na ma osu mfra adum nkwa adum saa o man kekan bi ama oni pedua mu. Na mo ani so ade hunu no da yeso mbram Rich Nick. Happy birthday enko emma. Happy birthday Chris Sapon. Happy birthday Chris Sapon. Erade Israel onye okese pa na sidie mpawanum. Adom na nye kese onye mfiri amane ne nsɔhwɛ ne esan ne nkwanhyia mu Chris Sapon. Erade Israel. Sanso na happy birthday nkoma Paulina Arthur. Paulina Arthur. Happy birthday. Yay, sede ne mo. Erade nkosoma onsere sa de bia. Nenyi wo ha obi amfiri ho. Na wakoma mu mpaye na erade ntie. Na onyema. Happy birthday Paulina Arthur. Happy birthday Constable Isaba Isel. Happy birthday Constable Isaba Isel. Ghana Police Muno wo. Happy birthday Obapa onkwaso. Erade ma unu rank na kese pa. Na yes IGP no. Erade ma nimra musa. Me nye oba IGP so na nye wa. Ati ase. Constable Isaba Isel. Happy birthday. Erade Shanti and birthday celebrant won mu nyina nie. Erade nhyehyira bia baako. Epo bon for mu ye super. Ye wura ye greatness mu. Ye in favor no ba. Abampo ye wura mu ndi abawi. Erade nhyehyira mu nyina baako. First for. Na menyo mu kese. Kodi se mu ye kese pa. Bidi ye fia amankwa atamaklo me kwedie. Na ahosepe wo ho. Kwesi nsianso de asemidi kambeba. Na for the pensem mo na to so nyim free ha. Na hwede to so. Medase.